أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Oh ya no, kasih buang dulu. Tapi bikin luasan, di luasan, Kasih buang lagi anu. apa pun di luasan. Yang kasih ikut dia punya anu tuh.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muhammad. Tanah kapen. Tahu? Hah? Nur Saima. Nur Saima. Tahu rin magandang ini. Kalau rin makarap sa ini. Nur Saima yan no ne. Jadi ko itu pakali rin kaam. Kaya niya nasihat eh pakali. Yan, ito ay. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى أخل النكاه وندب عليه وحرم السفاه ووعد عليه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Iya kan nih? Tahu kami iya kan nih? Kemon sanglit si Allah Subhanahu wa taala Tuhan sin kemon alam. Burung kahapan duk kasanyangan lu si Panghut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk si sahabatnya duk latunnya si kita kemon manusia umat Rasulullah. Alhamdulillah. Elu inin elu pagkawin. Elu minulia wa Allah Subhanahu wa taala. Elu piknika. Karena bang kaam gay nikahan, in kaam gay kaam halal, gay menjadi kaam gembuak sebab tumen kaam begini. Menjadi yang kan pinahati, we me imamin termasuk barangku henduk tahati we biya syara begini. Bin Allah Subhanahu wa taala akhalan nikahu. Halal ku si kaam pagtuin. Wa haramas sipahu sa haram ku pan si kaam ga kaam makas kinawin we. Kegenisan kehinang lagi hinaram Allah Subhanahu wa taala yani wa haramas sifahu wa wa'ada alaihi wa qala ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila duk dapan kampatapi si maksiat zina karena selemi dosa duk sahad-had dosa ini maksiat dinalay. Mandir hangkan kita ketinen subay na kinawin, subay na magkawin, subay na kinawin na hetinduk be kehinang maksiat dinalay. Pagi ilang Allah Subhanahu wa taala. Paham? Alhamdulillah. Puas billahi pen Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kaam mea beriman, tinalew kam si aku pen Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar katalew. Duk kaam lu dapan kaam mati, melainkan mati kan dalam agama. Artinya sebab ini namanya tidak akan Allah Subhanahu wa taala le. Rukun Islam sebab ini namanya dalam agama. Karena hetinan selugi ini manusia, bang manusia yang gainut agama. Lugi. Puas billahi pen Allah Subhanahu wa taala apin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. An-nikahu sunnati in pagkawinin sinunnat wa ku pen Rasulullah sinunna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Sini-sini yang bangkam yang gaynya hinang
Gay maganda, pendak bicara gay maganda, income na ikaw lumayan siya ako. Sudah lugi itu sama kita, sebenarnya sama maganda. Karena pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini minal mutajawwijin afdalu min sab'ina raka'atan minal ajam. 2 rakaat sembahayan bekas maganda ni ahin atau bekas megela ni, 2 rakaat 70 rakaat sembahyang subuh sali sali buhatin magtinimbang hanggang sebagai maganda ay duk kay lugi pagpuas bilay pen Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya ayuhan nas, o kami manusia, tinalaw kami si aku pen Allah subhanahu wa ta'ala sebenar-benar katalaw min nafsi wahidah, karena aku magpepenjadi si kami min nafsi wahidah ang balimbuwa jin Hawa ini Adam min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha duk pinanya wa tu si kam ang balimbuwa le magkawin ajawj bahasa Arab ajawj magkawin zawjaha wa bassa minhum amban may pagkawin le rijalan kasira may kilalahanin ngekane wanisaruk may kilalahanin ngekane ang bandembuwa lero naman jadi pagpuas bilay pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paggayo ne kam tapaham ne webi hatinen paggawin pagginisim hatinen ingkame ya yan ang manaku paniwe ang Nabi Adam alaihi salatu wassalam paniwe hatinen Nabi Adam alaihi salatu wassalam lapan bekas nindane tandaanin pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajawwajun nisa fa inna tajawwaju wa la tutalliqu fa inna Allah la yuhibbu jawakina wa ala jawakan. O kami kirelahan maganda kami si mekirendehan duko kami kirendehan megala kami si mekirelahan sa dapan kam nulay hetin ngay biktima ngay menjadi hilang sebab ayat binataku nulay hetin ne parmanlay hetin Nabi Adam alaihissalam pinusakaan kita maganda ang bandiin dembuha bin Hawa duk pinania way kusika magandahin ne maganda ni megala ni anuin da bakas ni manananda ni Adam alaihissalatu wassalam benar ke pagpuas billahi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ga bakas amma sin kemon manusia ga bakas ni manan andani pagpuas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemon kita tuyan itu penutanten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga bakas ni manan andani tuwal do kita itu tuwal ni manan andate sebab karena itu enggak maksud enggak kita nubi bugay ni dinako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni manandarin melainkan bang biya sabab ni kitinin sabab gay ni menjadi hinato gay ni menjadi kitinin tapi anu subay muktiman insyaallah makajari cak gay haja menjadi nuri dia menjadi nuri pagpuas bilay pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajawwajun nisa fa innakunna yatina bil mal. Ini yang penting. O kami kelelahan maganda kam si may kerendehan sa napakahan mo pa may kerendehan lo napka. Napakahan mo pa may kerendehan lo nya napkadua na napakahin duwe inak ni napakahan lo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kita may kerendehan to. Nya dua napaka. Ya pertama isa napakajahil. Etinan na may dinariguling kinakanne, pejune, enen napakajahil. Paham? Etinan suwe pinananya ng lalo to. Suwe kami hinang, suwe kami kay mambi, etinan tao mo maranya si andanon, dumen kao binananya no andanon. Paham no? Etinan sebab kasabot ra hadis le. Etinan tajawwajun nisa fa innakunna yatina bil mal ini nafkah. Iten ninapakan ho iti andatin supaya andatin senang. Gue bisa mesinduhin. Iten ginestuhan ho iti karena pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkam gay makanapka si andabi lu 4 bulan magtampal-tampal. Bu andabin pegua si imam bakas mingin kaamin magakapene ako tugane kun ninapakahan no elaku ng 4 bulan magtampal-tampal pada waktu yan jatuh talak satu. Nalay talik. Nyis pun bang kiupi masih kau ilakani oleh Moses bangnya tinawin. Talik enen. Kita ngay menjadi subayu ni napakahan weti andatan. Sa bangay kita makan napakas yang data yang 4 bulan yang magtampal-tampal, hetinin automatic.
bahasa Inggrisin otomatis hatian menjadi talak satu. Bangnya pegua ni si Imam Makan dia ataupun si Sarah si ini nih, itu nih pengen aku tuh 4 bulan mega ikuti dengan jenis Tuhan anak lakukan kebenarannya, lakukan jahil nih batin kebenarannya, nggak tuh talak satu pada waktunya. Pada waktunya. Jadi angkat kita sebaiknya apakah senat supaya senang antara kaum kedua, supaya kami senang kedua. Puas bilai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu hetinan nafkah batin. Nafkah batin itu supaya magtapit-tapit kita bukan dati. Paham no? Supaya magkulit. Allah subhanahu wa ta'ala nusundok kita dah. Awe, supaya kita magkulit sa dati. Karena bang, kita gaya makan napaka, gaya kita may kagaya sa napaka, lusap siya ang dati. Hetinan mo, ang datin pagbuha si Sarah, hetinan, pain na ako, tugakon niya, pagkahan batin mo, alakon gaya kita may kagaya, kita, Gaya kaya? Gaya, hetinan dato talak satu, bang pagbuha na si Sarah, Biang dendele magaka si Sarah pwede ako tugakon ni napakahan 4 bulan na magtapatapal lakon karena hetin nga tati ko bangin sa mabili lawi ang lusab jato talak jato talak satu hetin ga bisan duwi kay maghinang sulat magkinsyo jato talak satu man Allah subhanahu wa taala enak kita napagpuas bilay rendahin niya demikian niya tugas niya rendahin sebab taat celani supaya taat celani sebab bangnya taat celani hetin hingin magsasya hetin menjadi masalah nih siya supaya rendahin taat celani tuh hetin bangnya bicara elanen penelanen apa ini lakuti aku hetin pi pusama misalnya atau si keluarga aku si bawalis kebu penelanen laki pi menjadi bilang menjadi karena bangnya palangka amane bicara elane bang penelanda ke upi megtuhut cak kita itu menjadi ini agaran ini kita megtuhut cak elane pi pelengan ataupun media barangnya gini skema kepentingan yan itu ini sebagai jenagahan bagi bang elane gay mabaya dan gay makajadi dia pelengan karena bangnya pelengan palangka selane patang ke patapuk pelengan amban luma ketenaan den 40 tekang ambar luma ketenaan yan laduk den yan luma de kenwenen bude ya patang ke pelengan 40 tekang jatuh ke satu itu mengenai gak ya mai celane pelengan hati patang ke gini skemon ini menjadi sebagai magan laku satu pelengan nah bang penelain awal pine ke menjadi pi bang penelain yang gak pi ini menjadi pelengan ya tidak jatuh ke satu. Jadi alhamdulillah ini sebuah bian ya kedua nasihat lagi ini sebuah bian supaya kami sana ini sampai 9 ini bahasa hetinan gani hapeng etian bilay magsaga ni kam kung magtiman ni ataupun mag-ini kanya ni pagsagang tayo sebuah bian bayo ako kasi nasihat ya penting nasihat ya tayo sebuah gaya makajari hati ko usa maluma bisan ko ano ne sebab gago sa po dinogpog gago sa binis sinatangit ko hati play gak magkalingan sebab pigitin taat sila jadi enggak jangan sasaga jangan begini jadi dibuang manfaat itu silang puna Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kaya mo tabacak lay indanan umbi duk kita na kaya mo magkaleto murah-murahan memberi manfaat si kam kedua insyaallah barakallahu li wa lakum Qur'an al-Azim wa nafa'ana wa yakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru ya bahasa ya kan saya taruh ya kan taruh tuh ya kan Kelihone, mana? Kalau bisa begini pagi saya latihan nilai. Tema aku ni kanin. Latihan nilai angkat saya itu memakai kepala dia sih dia tidak suka sekali. Agak, ya, biar usah ini. Insyaallah. Bayar Allah Taala. Kedua pero tema aku ni kanin. Ilabihan nilai. Kain pag insyaallah ini jadi lukat ini. Bagi baca aku dulu, ya, mulai baca aku ini. Kamu gusto ini bas baca. Ni apa tanda? Dia tangan ko usah insyaallah kene. Ba aman pada Malaysia.
Mapinig yan. Pinig ka. Insyaallah. Kaya. Mapinig kayo. Sana, paano, pasang mo si Tim Lo, may ganun, paano mo may ganun, Bubos din ini. Magtupi, ito yung songan niya. Pin pa niya. Singalam. Singan. Tangan no. Tangan. Iya mo tangan. Tapam no. Sino po yung dalawa dito? Yaman. Yaman eh? Insyaallah. Okay. Note kayo. Note kayo. Billahi minasyaitanir rajim. Note kayo. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Insyaallah. Tapi terus Pertama insyaallah. Terus kedua kami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kasi kung may pinaano, kerja kami tidak. Kasi Bismillah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum ibadallahi wa iyaya wa nafsim bittaqwallah. Insyaallah. Nah, iya itu. Saan ibigay Ikaw na Allah. Nur Saima. Karena Allah. ini ano yung tema Nur Saima. Bangkay Muhammad kan aku Muhammad. Kini kok Nur Saima? Wakil haman si aku, wakil sebenal, wakil too, wakil gay pinda. Ina't pinelahan mewene si ako si tao si Fatima Nur Saima. Sarta sineksian uwe saksi inungsuran wenu si pegsulutan webi dugdahatus ringgit besingan ne halal ni si kao. Tayo po. Karena Allah yang karena Allah. Sampai nang din. Bapong tinay. Karena Allah. Insyaallah. Allahumma rabbana bainana wa baina qaumina bil Rabbana jalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anzir alaina ma'idatan minas samaa'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka wa narzuqna wa anta khairur raziqin. Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lepas oi. Lepas tinang kuir. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Ang kanit ko agahan ko. Enel Muhammad. Sa pagkagunan Lagdak mo ako halon. Bihon na ini lagi saya bakal jadi saya ngari ngajak. Aku loh, aku gitu, kira
Sorry, weh. Ay, namamantya kyo pinandahan, kyo kapituahan silat katalahan. Ay namaman mangandan, nga malada sinabot sabutan, hangkan iyo nga malapegga kasulutan. Namanun baluma, lumabinong bubong lumakin, sinahan belyanun kaldero ganta pagbilahan. Ay namaman belihanun kapsiyo ganta, pagpanasan lamurun sampai basu ganta, pagtiplahan papites pagbalak pinakamakamahan. Ay namamantabot kyo ganahan ginakyo inakahan kya dilem kahit kahawon obos mo. Ketawa dia habis. Allahumma salli ala ya Allah Muhammadin Muhammad. Ya Rabbi sallu alaihi wa sallim. Allahumma salli ala ya Allah Muhammadin Muhammad. Ya Rabbi sallu alaihi wa sallim. Allahumma salli ala ya Allah Muhammadin Muhammad. Ya Rabbi sallu alaihi wa sallim. Papa, be? Oh, cium tangan. Tendok na cium. Oke. Ini kan. Ini Lamit pi ano siya nih? Ini takut kanan. Ini na si Simin. Tidak, apa boleh kita. Oi, oi. Ando, bihun. Kipas ko. Kipas. Nalisan sa. Ini. Balikan Kalawan. Baik, sebenarnya satu. Tangan ini be. Anu ini be. Udang manis. Nah. Cium tangan. Jangan Ella. Bakas na be Islam. Ate mo kasi mang sini ay. Iya. Malu-malu. Ini masuk ya. Salam lah. Tunggu, belum. Gambar. Slow. Slow, tunggu. Nah. Biasa lah nanti. Apa semangat daw Ome? Jepang. Ang dito na eh. Lingko. Waktu itu kipang disampingin. Agak tahu. Sampai
Likod na. Enggak, nanti enggak. Saan mo yan? Ah, pasong-song saan to? Ito mo. Ang baluan. Hindi na kaya dapat na anak ko nga. Kaya Sa buhay ko, lagi kitang ipaglalaban. Kahit anong mangyari, di kita iiwanan. Hindi ko pinapangako pero pipilitin ko. Ako ang maging huling lalaking iibigin mo. Araw-araw, kitang mas lalo pang mamahalin. Samahan natin, mas lalo ko pang patatatagin. Magkamali ka man, paulit-ulit kang tatanggapin. Di ako magsasawang pagsubok natin harapin. Lahat ng ikatitibay natin aking gagawin. Relasyon natin, hindi ko na to palalampasin. Ang makasama ka ng habang buhay at tanging dasal ko. Kayanin maglabanan mo ang layo at tagal. Nating magkahiwalay, wag mo kong isuko mahal. Isan kite magdala asal karna Allah. Paglasa ko, lupis ako inintente manong kaudo inalasahan ko. Kung
Magteresik lalu si sabi lalu ti anak mun kinawin. Hati apa lang si Toto? Ito, may behro po. Alam ko. Ay, Laura. Kaya sa Brambang. At timeline mo kakitaan ko. Care like moment, di ko pagkalupahan. Bang pagtaha mo, Facebook pagkalambungan. Di ko mahingan, hibutangin di kilang. Sinling
nambung makai hatu niya setili muhi mata kumbus ganiya pakali dayangku magsagulisan sambugan ko pahap angin gay sandalku pagyogay takiteku metagong mataku kayang si pasalahan mo isanet nagkite matala musikaw ku isap malasan nasa kungay rufinda sampai si elew kunya masiruhin si kau isap malasan dayangku magsugulisan sabugan ko pahapal angin gate sandalku pagyogay takiteku metagong mataku kayang si pasalan mo dayangku magsugulisan sabungan ko pahapal angin gate sandalku metapoy mataku dayang si pasalan no wepe kong kalahan metapoy mataku wepe kong kalahan
perasaanku.